Službeni naziv države, čije granice trenutno vidite na ekranu, je Bosna i Hercegovina. Odmah možemo primijetiti da se radi o dužem nazivu, koji se sastoji od veznika i dvije riječi. Postavlja se pitanje, odakle ti nazivi vode porijeklo? Kada govorimo o riječi Bosna, tu je situacija dosta komplikovana, jer mi ni danas sigurno ne znamo odakle navedena riječ vodi porijeklo. Postoje brojne pretpostavke koje se tiču toga, neke sa manje, neke sa više dokaza koje ih potkrepljuju. Možda nekada u budućnosti napravim video koji će se baviti tom tematikom. Što se tiče naziva Hercegovina, tu je priča dosta jednostavnija i direktnija. Naime, kada govorimo o srednjovjekovnoj državi koja se prostirala na ovim prostorima, njen naziv je glasio Bosna. Iako su druge teritorije navođene u okviru banskih, odnosno kraljevskih titula, to nije uticalo na sam službeni naziv države. Bosna se pod tim nazivom ispominje u 10. vijeku u dijelu Konstantina VII. Porfirogeneta de administrando imperio, a nešto kasnije, 1189. godine, ban Kulin se u povelji koju je poslao Dubrovčanima naziva banom Bosanski. Čak i kada je kasnije pod vladavinom bana Stjepana II. Prostor današnje Hercegovine ušao u sastav Bosne, to nije mijenjalo datu situaciju. Međutim, ti prostori se tada nisu nazivali Hercegovinom. Srednjovjekovni spisi taj prostor nazivaju Humom, odnosno Zahumljem. Bitna stvar u cijeloj ovoj priči dogodila se 1448. godine. Tada Stjepan Vukčić Kosača, velikaš iz ugledne porodice Kosača koja je u tom periodu gospodarila Humom, je usvojio titulu Hercega, odnosno Vojvode. Tom titulom ga je zapravo oslovljavao Fridrik III, car Svetog Rimskog carstva, kada je Stjepan Kosača bio s njim u korespondenciji. Tokom predstojećih decenija i vijekova, za Hum će se ustaliti naziv koji bi u suštini označavao Hercegovu zemlju, to jeste Hercegovinu. Vremenom će taj naziv u potpunosti istisnuti iz upotrebe naziv Hum. Godine 1463. Osmanlije zauzimaju Bobovac i u Jajcu ubijaju posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Iste godine je formiran i Bosanski Sandžak. Kako su Osmanlije osvajale preostale dijelove sada već nekadašnje srednjovjekovne bosanske države, tako su formirani i novi Sandžaci. Upravo tako je i 1470. godine formiran Hercegovački Sandžak. Oni će sa još nizom drugih Sandžaka 1580. godine ući u sastav tada novoformiranog Bosanskog ejaleta. Tako se već do tog vremena naziv Hercegovina bio duboko ukorijenio. Hercegovački Sandžak će ostati sastavni dio ejaleta Bosna sve do 1833. godine i sloma pokreta za autonomiju Husein kapetana Gradaščevića, kada je zbog svojih zasluga u borbi protiv pomenutog pokreta Ali Agar Izvanbegović dobio Hercegovinu na upravljanje kao zaseban ejalet. Hercegovački ejalet će postojati sve do 1851. godine i smrti navedenog Ali Ager Izvanbegovića, kada su pod posredovanjem izvjesnog Omer Paše Latasa te teritorije ponovno inkorporirane u sastav bosanskog ejaleta. Ali par decenija nakon navedenih događaja dolazi do velikih promjena. Godine 1878. odlukama Berlinskog kongresa Austro-Ugarska monarhija dobija međunarodni mandat da okupira prostore Bosne i Hercegovine. Upravo član 25, koji se ticao pomenute okupacije, referira se na interesne prostore pod nazivom Bosna i Hercegovina. Tokom Austro-Ugarske uprave taj naziv će postati standardni i službeni naziv za navedene teritorije. Taj naziv će se zadržati tokom 20. vijeka i kompleksnih događaja koji su ga obilježili. U kraljevstvu SHS naziv Bosna i Hercegovina je bio onaj koji se zvanično koristio. To je moguće između ostaloga vidjeti i u Vidovdanskom ustavu. Naziv se zadržao i tokom Drugog svjetskog rata. Primjera radi, njega možemo naći i u akronimu ZAVNOBIH, što bi u suštini bilo Zemaljsko antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Upravo njegovim prvim zasjedanjem i obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine pod tim nazivom. S tim je Bosna i Hercegovina kao takva postala jedna od socijalističkih republika te druge Jugoslavije. Kada je 29. februara i 1. marta 1992. godine sproveden referendum za nezavisnost, glasački listić navodi Bosnu i Hercegovinu i pod tim nazivom je država istekla samostalnost. Ubrzo poslije toga uslijedio je rat, koji je završen potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, čijim odredbama su okončane ratne operacije na tlu Bosne i Hercegovine, kako se tu navodi. Tako je naziv Hercegovina nastao i opstao tokom vijekova, sve do dana današnjeg.